A mogu li udruge građana čiji članovi sudjeluju na izborima sponzorirati televizijske emisije izvan predizborne kampanje? Pitanje je to koje je posljednjih dana uzburkalo riječku medijsku scenu. Čelnici gradske vlasti tvrde da je riječ o promoviranju političkog programa, čime se krši Zakon o elektroničkim medijima i stoga traže ukidanje sporne emisije. No iz Ladonje poručuju kako nisu ni stranka ni nezavisna lista, nego udruga građana, pa stoga ne krše zakon. Te dodaju, ovdje je riječ o političkom obračunu. Jednom u mjesecu čelnik udruge građana Ladonja sjeda u studio lokalne riječke televizije kanala RI. Špica najavljuje emisiju Drukčije, u kojoj je stalni gost Plinio Kukurin. Govori se o aktualnim problemima, no i onom što svakako spada u sferu politike. Da radimo na izbornom programu. Izborni program se počeo već raditi, računamo negdje da ćemo u 11. mjesecu da prezentirati javnosti. Ako je ovo promicanje civilnog društva, a nije politička poruka vezana za izbore, onda ja jednako tako mogu tvrditi da sam ja Sveti Otac Papa. Gradonačelnik grada Rijeke, koja je i suosnivač kanala RI, SDP-ovac Vojko Obrsnel, kategoričan je. Kukurin krši Zakon o elektroničkim medijima, izruguje se svima koji ga poštuju i ne sponzoriraju emisije s političkim porukama izvan izborne kampanje. Ista emisija prošle godine emitirana i na istarskoj TV Novoj. S programa je skinuta, kaže IDS-ovka Dorotea Pešić-Bukovac, nakon što je u njihovu stranku stiglo tumačenje Agencije za elektroničke medije da udrugama koje su nositelji nezavisnih listi nije dozvoljeno sponzorirati emisije izvan izborne kampanje. Svako ko je gledao emisiju vidjet će da je isključivo političkog karaktera i da se govori samo o njihovoj promidžbi, o njihovom programu, nastupu na sljedećim izborima, prema tome to ne spada u tu kategoriju udruga za razvoj civilnog društva. Kukurin pa kaže kako je IDS uklonio Ladonju s lokalnih TV postaja u Istri. Ladonja je udruga građana, a ne nezavisna lista, tvrdi Kukurin i dodaje kako je riječ o čistom političkom obračunu. Znamo jako dobro da tu se ne radi o nečem da li je zakonito ili nezakonito, nego se radi o čistom pritisku, eliminaciji nekoga ili neke snage koja bi mogla eventualno biti sutra neki politički suparnik. Odgovarajući na prozivke Kukurina da i grad i županija imaju niz sponzoriranih emisija na kanalu RI, Obrsnel je rekao da u tome nema ničeg spornog u usporedbi s izbornom kampanjom udruge, čiji se predsjednik kandidirao za župana, a članovi su danas vijećnici u lokalnim sredinama. Kako bilo, kanalu su prijetile tužbe IDS-a ako se emisija nastavi emitirati od Ladonje ukoliko se skine s programa. Dilemu je, čini se, ipak riješilo tumačenje Agencije za elektroničke medije koje je na kanal RI stiglo kasno sinoć. Emisija će ići dalje jer smo potpisali ugovor o poslovnoj suradnji. Isto bi željela dodati da što je bilo u ovim tiskovnim medijima, svo to vrijeme nije bilo pritisaka od mojih većinskih vlasnika, većinski govorim, niti su oni vršili neki pritisak za skidanje dotične emisije. U tumačenju naime stoji da one udruge građana koje nemaju svoje predstavnike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, bez obzira što je njihov pojedini član kao privatna osoba izabran u predstavničko tijelo, mogu biti sponzori programa. Upravo je to, kažu nam na kanalu, slučaj s Ladonjom i Kukurinom. Eto, obzirom da je agencija donijela presudu vezano za slučaj cenzure, uvjetno rečeno, na lokalnoj komercijalnoj televiziji kanal RI, za komentare zamolit ćemo i goste. U pulskom studiju pozdravljam gospođu Doroteju Pešić-Bukovac. Dobar dan, dobrodošli. A na izravnoj telefonskoj liniji trebali bi imati gospodina Plinija Kukurina, predsjednika udruge građana Ladonje. Je li se čujemo? Čujemo se. Evo, kako komentirate ovu odluku agencije i smatrate li da je to kraj vaših problema na riječkoj televiziji? Pa ja komentiram odluku na način da je očekivana. Naime, ako se čita zakon, onda iz zakona je vrlo jasno stoji šta se može, a šta se ne može. S druge strane, pitanje je da li očekujemo dalje probleme. Ja se toplo nadam da nećemo očekivati probleme, međutim, htio bih reći jednu drugu stvar. Ne radi se o tome da li je to pravno ili nije pravno. Radi se o jednoj praksi koja je bila započeta u Istri prije 1,5 godina,
gdje je udruga građana doživjela jedno potpuno zamračenje kod lokalnih medija i IDS je pokušao to napraviti i na Kvarneru. Nažalost, gospodin Obersnel je ušao sa tim u ekscesom, ali povučen od strane IDS-a koji, računajući da će sa takvom praksom moći nastaviti i van Istre. Jasno, evo idemo do Rijeke. Gospođo Pešić-Bukovac, kako komentirate presudu agencije i evo ovo što je izjavio gospodin Kukurin? Pa činjenica je da IDS ima od 2009. godine već presudu agencije gdje se nedvosmisleno čita da udruge građana koje se bave politikom i odnosno političke emisije se ne mogu emitirati van kampanje. Ovo mišljenje agencije koje je došlo, kako ste vi rekli, kasno sinoć, po meni je jedna vrlo pritiska rečenica iz koje se ne da razaznati da li se nešto može ili se ne može. Ali u svakom slučaju mi kao IDS ćemo poslati snimku emisije pod nazivom Drugačije koja se emitira na kanalu RI u agenciju i tražit ćemo ponovno mišljenje da se vidi da li je to politička promidžba u vrijeme van izborne kampanje. Jer mislim da svi mi moramo u Hrvatskoj poštivati zakon, kako političke stranke, tako i udruge. Ali kako gospodin Kukurin kaže da su oni udruga koja promiče vrijednosti civilnog društva, onda mi ne možemo biti jedan prema drugome politički suparnici i da je ovo politički obračun. Prema tome, ako on promiče civilno društvo, ja ću mu vrlo rado pripomoći u razvoju civilnog društva, a kad ulazimo u političku arenu, onda moraju biti isto tako svi uvjeti kao i za političke stranke, tako i za gospodina Kukurina. Gospodine Kukurin, možete što dodati ovome i ne čini li vam se da se izrugujete svima koji ne sponzoriraju emisije s političkim porukama izvan izborne kampanje? Pa upravo suprotno, mislim da ako se neko izruguje nekom, onda se izruguje upravo IDS, izruguje i javnosti i svima se izruguje i pokazuje moć koju IDS ima. Udruga građana Ladonj od kada je osnovana, ona je zahvaljujući upravo pritisku IDS-a doživjela to da čak niti osnivačka skupština, niti osnivačke skupštine drugih udruga koji su se osnivale po Istri, po istim nazivom, nisu nikada bile popraćene medijski, niti na jednom mjestu. Samo jedno pitanje, da ste vlasnik svoje televizije, biste li dopustili sponzoriranu emisiju Vojka Obersnela s političkim porukama i kako biste tada postupili? Da sam ja vlasnik nekoga medija, onda bi poštivao slobodu novinarstva i redakcija bi onda radila slobodno, ja kao vlasnik se ne bi uplitao u uređivačku politiku. A ovdje upravo se događa suprotno, da vlasnik, predstavnici vlasnika se ne samo da se upuštaju u uređivačku politiku, nego donašaju presude. Jer presudu su donijeli upravo IDS-ovci i SDP su donijeli presudu o nečemu što je protivno zakonu ili nije protivno zakonu. A nisu oni ti koji to trebaju prosuđivati, nego i one koji je predviđen zakonom. Evo imamo komentar iz Rijeke. Pa mi nismo vršili pritisak ni na koga, niti smo prosuđivali, zato smo tražili mišljenje agencije koja je jedina nadležna da se bavi tim pitanjem. A ja bih htjela precizirati da u demokracijama nikome se ne može zabraniti da se bavi politikom, ali to sigurno mora biti na jedan transparentan način, pošteno, a ne pod krinkom udruge da se promiču svoje političke vrijednosti, odnosno ja bih ovdje rekla ne vrijednosti. Jasno, bojite li se vi drugačijeg, odnosno drugog mišljenja? Pa sigurno da ne. Znači da bi ja i možda gradonačelnik i ostali članovi nekih stranaka mogli formirati udrugu Ptica pjevica, pa ćemo platiti emisiju i onda ćemo promicati svoje političke vrijednosti, ali to nije suština politike. Civilno društvo je jedan segment društva, a politika je drugi segment društva i vrijede druga pravila. Znači da svi u stvari šaljemo poruku da onaj koji ima novac može imati izbornu kampanju kad on to hoće i kad mu se to prohtije i da u stvari mu ne može niko ništa pod krinkom da je samo udruga. Dakle, idemo, evo, gospodin Kukurin, slažete li se možda s gradonačelnikom Splita koji kaže da se svi političari mogu kupiti, a ja mogu još dodati pitanje, znači li to i da političari mogu sve kupiti prije i tijekom izbornih kampanja?
Ja bih samo rekao za gospođu Doroteo što je ovo sada predložila da bi osnovala udrugu. Samo neka je osnuje. Ja joj predlažem da osnuje udrugu, pa da sa svojim novcem se reklamira na televiziji i da sa svojim novcem promiče svoje ideje i stavove, a ne sa novcem poreznih obveznika kao što se to radi. I bilo bi dobro da se da ne bježimo od stvarnosti i činjenice koja je. Činjenica je da političari u današnjem sustavu kakav postoji u Hrvatskoj, koji su na vlasti, omogućeno im je da mogu promicati svoje stavove, svoje ideje, svoje prijedloge. S druge strane, građani Republike Hrvatske koji nisu članovi političkih stranaka, koji nisu na vlasti, nemaju mogućnost da promiču svoje razmišljanje, svoje promišljanje o društvu i o stanju društva i o pogledu na društvu. Ako je stanje društva i pogled na društvo sve politika, onda se moramo upitati šta je činiti 4 milijuna stanovnika, da li oni trebaju samo čekati kraj 4-godišnjeg mandata pa da glasaju ili mogu u toku tih 4 godina nešto i reći. Gospodine Kukurin, hvala. Evo samo za kraj još iz Rijeke, imate li što dodati? Pa sigurno da imam. Ja sam isto vrlo često sudjelovala u mnogim segmentima razvoja civilnog društva i dugo godina sam članica odbora, saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ali nisam nigdje vidjela ni pročitala da se gospodin Kukurin založio za razvoj civilnog društva i ako pogledate njegove stranice Ladonje vidite samo političke poruke. Mislim da u vrijeme isto tako ako govorimo o svom vlastitom novcu, dok su drugi u Hrvatskoj bili i na ratištima i svemu ostalome i borili se za Hrvatsku, znamo da je gospodin Kukurin sudjelovao u privatizaciji tvornice duhana Rovinj i da budemo jasni da se zna otkud njemu novac. Evo sad se opet vraćamo na 90. Gospodine Kukurin. I privatizacija koja je napravljena na čist, uredan način i od državne revizije proglašena je kao uredna privatizacija na koju se svi ponosimo. Da je kojim slučajem bilo takvih privatizacija još u Hrvatskoj, danas ne bi o tome pričali toliko. Evo, zahvaljujem se gospodinu Kukurinu, također gošći iz Rijeke. Nadam se da će ova tema sigurno još zaokupljati ne samo javnost u Rijeci, na riječkom području, već i u cijeloj Hrvatskoj. Hvala još jednom. Hvala vama. Hvala vama.